Update survive pi barok di pelok ke kecor. Pat ngai aku belai ru pi barok di subscriber. Bela juga sharing ah nak por support. To belai undang ker ku kedok pi pinang yok kemen upat ke koi ke kia. Lai tali gi mane gi bedon ha Impal East District jong ke Jala Manipur. Kila chat perano hang step jong khat oi tarik jong tau banai. Hadin bak ke Manipur High Court kalai hukum mi ke sarkar. Batnya syakman hakaban penpra ya kini gilai tali gi mane. Kini gilai tali gi mane gi balsha penpra gi bagentup ya ka ying mane jong ka Evangelical Baptist Convention but Evangelical Lutheran Church Manipur mat ka wai pat ka dai ge jong balang Catholic Holy Spirit Church long balai chnai gini gini mane klam yo jing bet nai bot jong sarkar bala chna bi an ha gi jaka jong sarkar bala don ru gi bchna na du snem chijar khandai spa ni pheu saw na ke liang jong kinong lam jong kini gi lai tali ki balang gi balsha pempra gini gini mane kila mudoi dak ko mukot duma haga High Court jong Manipur bat na ke liang jong ka High Court Manipur kala pensenge mador jigini ka hukum ban ai sarkar pedeng banya chakman halor gini jing pen prai gini jing mani ban nak liang jong ka High Court Manipur kal maham tang et ko boong ba hapok ka satrik jong une bana banwan kide ban kine ginong lam niam jong ini balang per kide ban biang ikot gi isla halor gini jing tay gini ki jing mani bat ada gi mlak ban biang hapok ka satrik ikot isla ka Manipur High Court kan ai ka hukum yang sarkar pedeng banyak kemat halor gini gijing perang nya gini gijing mene hadin bala siapan pa gini gilai tali gijing mene nagi yang jongki nong elam jongki negi nyemba per bat dipai ba jongki negi balang per kir polong nagi jing duai hak gini ke jaka Kau boleh sibuk.